ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонад. дар студия бо шумо Саид Мукаррам Шарифзода ва Мадина Назарова. имрӯз соати раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Маҳмадтоҳир Зокирзода ҷаласаи навбатии иҷлосияи сеюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон давлати шашум баргузор гардид. дар иҷлосия протокол байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии исломии покистон оид ба ворид намудани тағйир ба созишнома дар бораи канорагирӣ аз андозбандии ду карата ва пешгирӣ намудани саркашӣ аз супоридани андозҳо аз даромад ки 13 майи соли 2004 дар Исломобод ба имзо расонда шуд, ба тасвиб расид. мақсад аз қабули протокол ин мукаммалгардонӣ ва рушди табодули ахборот байни мақомоти андози давлатҳо барои аз байн бурдани саркашӣ аз супоридани андозҳо мебошад. дар иҷлосия ҳамчунин лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйироту илова ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи энергетика ва лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйироту илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия мавриди баррасӣ қарор гирифта, аз рӯи ҳамаи масъалаҳои болозикр қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. мавзӯи дигар, ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун давлати демокративу ҳуқуқбунёд таъмини ҳуқуқи кӯдакон ва манфиатҳои онҳоро дар меҳвари сиёсати худ қарор дода барои кӯдакон шароити мусоиди таҳсилро фароҳам овардааст. дар робита ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон ки ҳамасола дар ҷаҳон 1 июн таҷлил мешавад, дар шаҳри Душанбе дар мавзӯи масоили ҳифзи ҳуқуқи кӯдак дар ҷумҳурии тоҷикистон конференсияи ҷумҳуриявӣ баргузор шуд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон таъмини ҳуқуқу озодиҳои кӯдакро кафолат медиҳад. дар конференсияи ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи масоили ҳифзи ҳуқуқи кӯдак дар ҷумҳурии тоҷикистон муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Матлубахон Сатториён иштирок ва суханронӣ намуд. таъкид карда шуд ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз рӯзҳои нахустини ба даст овардани истиқлоли давлатӣ ба таъмин намудани ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон, кафолати иҷтимоии онҳо ва фароҳам овардани шароити арзандаи таҳсил таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. баромадкунандагон зимни суханронӣ изҳор доштанд ки 1 июн рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон рӯзи ба ҷомеа ёдовар шудан аз зарурати риоя ва эҳтироми кӯдак ва фароҳам овардани шароит барои ташаккули ҷомеаи инсонпарвару адолатпарвар мебошад. айни замон 39% аҳолии ҷумҳурии тоҷикистонро кӯдакон ташкил медиҳанд ки дар доираи сиёсати пешгирифтаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ҳимоя ва ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон, махсусан ятимону бепарасторон чораҳои саривақтӣ андешида шуда, онҳо зери таваҷҷӯҳи доимии давлат қарор доранд. иштирокчиён дар маърузаҳои худ муҳимтарин масъалаҳои ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон, ба ҷо овардани эҳтироми онҳо ва фароҳам овардани шароити мусоиди таҳсилро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. ҷумҳурии тоҷикистони соҳибистиқлол аъзои конвенсияи созмони милали муттаҳид оид ба ҳуқуқи кӯдак буда, омодагии худро баҳри таъмини шароити арзанда барои ҳаёти кӯдакон тадбирҳои мушаххаси саривақтиро амалӣ менамояд. дар ин муддат тоҷикистон ҷиҳати иҷрои ӯҳдадориҳои худ тибқи санади мазкур пайваста ба Кумитаи ҳуқуқи кӯдаки созмони милали муттаҳид маърузаҳои миллӣ пешниҳод намуда, вобаста ба пешрафти ҳуқуқи кӯдак ва татбиқи тавсияҳои кумита нақшаҳои амалро таҳия ва дар амал татбиқ менамояд. ҷиҳати таъмин намудани ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон ва эҳтироми онҳо, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ қабул ва мавриди амал қарор доранд, ки ҳуқуқу озодиҳои кӯдакро дар соҳаҳои алоҳида ба танзим медароранд. Нуриддини Қурбон, Баҳодур Қурбонзода, Мақсади Мақсад барои барномаи ахбор. дар ҷумҳурии тоҷикистон дар заминаи сиёсати иҷтимоии давлат дар самти тарбияи маънавии кӯдакону наврасон
فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد ذهنی و جسمانی آنها در مکتب و عائله، انکشاف ایجادیات بچگان و به کمال رسانیدن نسل خودآگاه و صاحب لیاقت تدبیرهای مؤثر عملی گردیده کودکان و نورسان تحت توجه و غمخواری پیوسته دولت قرار دارند. گزارش محمد علی سفر. дар ҷаҳон бо қабули даҳҳо санадҳои байналмилалӣ аз ҷумла конвенсия дар бораи ҳуқуқи кӯдак, конвенсияи созмони ҷаҳонии меҳнат оид ба барҳам додани шаклҳои вазнини меҳнати кӯдакон барои ҳифзи ҳаёт ва инкишофи онҳо заминаи боэътимод гузошта шудааст. ҷумҳурии Тоҷикистон аз ибтидои давраи истиқлолияти давлатӣ конвенсия оид ба ҳифзи ҳуқуқи кӯдак, конвенсияи созмони ҷаҳонии меҳнат оид ба барҳам додани шаклҳои вазнини меҳнати кӯдакон ва дигар санадҳои байналмилалиро эътироф карда, дар ин замина санадҳои дахлдори меъёрии ҳуқуқи кишвар бо муқаррароти онҳо мутобиқ карда шудааст. Дар мамлакат ҳимояи ҳуқуқ фароҳам овардани шароит барои таҳсилот аз ҷумлаи самти афзалияноки сиёсати давлатӣ мебошад. Барои рушди ҳаматарафаи кӯдакон ва инкишофи ҷисмонию зеҳнии онҳо фазои орому озод, муҳити пурмуҳаббат ва эҳсоси ғамхорӣ дар муассисаҳои томактабӣ ва мактаби-интернатҳо фароҳам аст. Дар назди ҳукумат комиссия дар бораи ҳуқуқи кӯдак таъсис ёфта, дар ин самт оид ба ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдак нақшаи миллии амалиёт ва стратегияи миллӣ оид ба саломатии кӯдакон ва наврасон чанд соли қабл қабул гардидааст. ваколадор оид ба ҳуқуқи инсон аз аввали таъсисёбии ниҳод ба масъалаҳои ҳифзи ҳуқуқи кӯдак диққати махсус медиҳад. дар стратегияҳои фаъолияти мақомоти ваколадор оид ба ҳуқуқи инсон мусоидат ба таъмини ҳуқуқу озодиҳои кӯдак, бахусус ҳуқуқ ба таҳсил, ҳуқуқҳои кӯдакон аз оилаҳои камбизоат, кӯдакони дорои маъюбият ҳамчун самти афзалиятнок арзёбӣ гашта, дар ин самтҳо корҳои зиёд амалӣ карда шуданд. ҷиҳати беҳдошти сатҳи дастрасии кӯдакон ба таҳсил ва беҳдошти вазъи риояи ҳуқуқи кӯдакони имконияташон маҳдуд, ваколадор оид ба ҳуқуқи инсон ва ваколадор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста дар муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, хонаҳои бачаҳо, муассисаҳои таълимии махсус барои кӯдакони душвортарбия, мактаб-интернатҳо ва муассисаҳое ки кӯдакони норасоии ақлонӣ ва ҷисмонӣ дошта дар он ҷо қарор доранд санҷиш мегузаронад. аз натиҷаи санҷишҳо ҷиҳати бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта ба вазорату идораҳои дахлдор тавсияҳои ваколадор оид ба ҳуқуқи кӯдак пешниҳод мегарданд. яке аз қадамҳои мусбит дар самти таъмин ва риояи ҳуқуқи кӯдакони имконияташон маҳдуд аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расонидани конвенсияи созмони милали муттаҳид дар бораи ҳуқуқҳои маъюбон мебошад ки бечунучаро ҷиҳати беҳтар намудани вазъи кӯдакони имконияташон маҳдуд мусоидат хоҳад кард. яке аз масъалаҳои мубрам ба таҳсил фаро гирифтани кӯдакону наврасон мебошад. давлат ва ҳукумати мамлакат таълими умумии асосии ҳадмии ройгонро дар муассисаҳои таҳсилоти давлатӣ кафолат медиҳад. ғамхориҳои ҳамешагии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳаёти ҳамарӯзаи кӯдакону наврасон бар ало ба назар расида ба таълиму тарбияи кӯдакони бо амри тақдир аз падару модари ятиммонда таваҷҷӯҳи ҳамешагӣ зоҳир менамоянд. дар партави ғамхориҳои падаронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри таъмини шароити мусоиди таҳсилу истироҳати кӯдакон даҳҳо мактаби-интернатҳо, кӯдакистонҳо, боғу гулгаштҳо ва майдончаҳои бозии кӯдакон бунёд карда шудааст. дар мамлакат барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 амал мекунад ки мақсад аз таҳияи барномаи мазкур беҳтар намудани шароит ва сифати таълиму тарбия дар муассисаҳои томактабӣ ва ба танзим даровардани системаи тарбияи кӯдакони синни томактабӣ мебошад. дар асоси ҷавҳари инсонпарастонаи анъанаву суннатҳои мардуми кӯҳанбунёду тамаддунсози тоҷик, давлат ва ҳукумати Тоҷикистон ба кӯдакону наврасоне ки имконияти ҷисмонӣ ва вазъи иҷтимоияшон нисбатан маҳдуд аст, як силсила бартариву имтиёзҳоро муқаррар намудааст. бо мақсади таъмини ҳифзи иҷтимоии кӯдакон, хусусан кӯдакони маъюб, оид ба нигоҳубину парасторӣ, таҳсили бепул, таъминот бо нафақа, хобгоҳ, ҷойи кор ва беҳтар намудани вазъи моддии кӯдакон аз ҷониби ҳукумат то ба имрӯз тадбирҳои зиёде андешида шуда ин раванд идома дорад. масъалаи беҳдошти саломатии модару кӯдак дар маркази таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, бо ин мақсад тадбирҳои муҳиму саривақтӣ амалӣ мегардад. ҳамон тавре ки маълум аст, нишондиҳандаҳои фавти умумӣ 40%, фавти модарон ҳангоми таваллуд 73% ва фавти кӯдакони то 5 сола 85% паст гардидааст.
در شهر دوشنبه بخشیده بر روز بین المللی حفظ کودکان چورابینی‌های فرهنگی فراغتی برگزار گردیدند. گزارش خبرنگاران ما. ҳамасола ба муносибати рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон дар муассисаҳои мухталифи шаҳри душанбе чорабиниҳои гуногун доир карда мешаванд. мақсад аз баргузории чорабиниҳои мазкур таҷдили бошукӯҳи ин сана ва таъмини истироҳату фароғати кӯдакон таваҷҷӯҳ ба ин қишри ҷомеа мебошад. ба ин муносибат дар ноҳияи Шоҳ Мансур ҳамоиши хотирмон баргузор шуд. дар ҷараёни баргузории чорабинӣ аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳ Мансур ба кӯдакон тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуданд. зикр шуд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон барномаву санадҳои дахлдор қабул ва дар амал татбиқ гардидааст ки кафили ҳимояи ҳуқуқи кӯдакон мебошад. намоиши бошукӯҳи фарҳангӣ дар сатҳи зарурӣ доир гардид. ҷои таъкид аст ки ғамхориҳои роҳбарияти олии мамлакат ва шаҳри Душанбе нисбат ба кӯдакону наврасон пайваста аст ва масъулин бо истифодаи шароити муҳайё гардида машғулиятҳои таълимиро дар мактабу кӯдакистонҳо хуб ба роҳ мемонанд. бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон дар муассисаи давлатии маркази дастгирии оила ва кӯдаки рақами 2 шаҳри Душанбе бо ташаббуси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Сино чорабинии рангини фарҳангӣ фароғатӣ бо оростани дастархони идона баргузор гардид. намояндаи кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Сино зимни ифтитоҳи чорабинӣ зикр намуданд ки ғамхорӣ намудан ба кӯдакон фароҳам овардани шароити мусоид барои солиму бардам ба камол расидани онҳо соҳиби илму маърифат ва фарҳанги баланд гаштанашон дар меҳвари сиёсати ҳукумати мамлакат ва махсусан пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. дар ҳамоиш ҳамчунин гуфта шуд ки рушди тафаккури кӯдакону наврасон дар ниҳоди онҳо тарбия намудани шахси худшиносу ватандӯст дорои масъулияти баланди иҷтимоӣ соҳиби донишу ҷаҳонбинии муосир қобилияти шинохтани равандҳои мураккаби ҷаҳони имрӯза дар маркази фаъолияти кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон қарор дошта дар самти амалӣ гаштани он тадбирҳои қатъӣ андешида мешаванд. дар ҷашнгоҳ суруду таронаҳо ва қироати шеър доир шуд ки басо ҷолибу хотирмон буд. Назлозода Иброҳим, мақсади мақсад, ахбор. дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон чорабинӣ дар мавзӯи кӯдакон дар паноҳи давлатанд баргузор гардид. сараввал меҳмонон аз гӯшаи намоиши дастовардҳои хонандагони литсеи донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва ҳунарҳои дастии онҳо ки ба маърази тамошо гузошта шуда буд дидан намуданд. зикр гардид ки дар замони соҳибистиқлолӣ аз ҷониби ҳукумати кишвар ба ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон ва ояндаи дурахшони онҳо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида барои дар рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва ифтихорманд аз ин сарзамин ба камол расидани кӯдакон тамоми шароитҳои лозима фароҳам мебошад. ҳадаф аз баргузории рӯзи ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон ҳамин аст ки кӯдакон аз имрӯз дарк кананд ки онҳо ҳам дар ҷомеа ҳамчун шахсият ҳастанд ва ояндаи ин давлату миллат ба дасти онҳост. воқеан кӯдакон ояндаи осудаву ободи ҳар миллат, сарвати бебоҳои ҳар оила, ҷомеа ва давлат ба шумор мераванд ва онҳо бахту саодати рӯзгори ҳар падару модар мебошанд. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон дар боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи Куруши Кабир аз ҷониби ширкати мобилии Z-Mobile ки яке аз ширкатҳои мобилии пешсаф дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад чорабинии фарҳангӣ фароғатӣ ташкил ва гузаронида шуд. дар чорабинӣ ҳунармандону ҳаҷвинигорон ва сарояндагон ҷалб гардида бо саҳнаҳои ҷолиби худ хотири тамошобинонро ки аксаран кӯдакону наврасон буданд шод намуданд. ҳамчунин дар ин чорабинӣ аз ҷониби ширкати мобилии Z-Mobile тарофаҳои наву имтиёзнок пешниҳоди муштариён гардонида шуда ба кӯдакону наврасон аз ҷониби ширкат шириниҳо тақдим гардиданд. ёдовар мешавем ки чунин чорабинӣ дар шаҳрҳои Бохтар ва Хуҷанд низ гузаронида мешаванд. дар шаҳру ноҳияҳои вилоят Хатлон низ ба муносибати рӯзи байналмилалии муҳофизати кӯдакон чорабиниҳои бошукӯҳи фарҳангӣ ташкил гардиданд. дар ин замина бо иштироки фаъоли кӯдакону наврасон намунаи ҳунарҳои дастӣ ва эҷодиёт муаррифӣ гардида дар асоси нақшачорабиниҳо сайргаҳҳои идона баргузор гардиданд. ҳамкоронамон аз ҷараёни таҷлили рӯзи кӯдакон дар вилояти Хатлон гузориш медиҳанд.
صبح 1 ایون میدان 70 سالگی وادی وخش فضای ادانه داشت. به شرف روز بین المللی محافظت کودکان در این میدان فراغتی چوربینی متنتن و خاطرمان با اشتراک مسئولین ولایت ختلان، رهبران یک قطار تشکیلات و مؤسسه ها، اداره و کارخانه ها، دایره وسیع کودکان و نورسان برگزار گردید. راه اندازی گردیدن زیاده از 40 آزمون بین خوانندگان و به این وسیله بیدار نمودن شوق آنها به حیات و زندگی و قدردانی نمودن آنها در این چاره‌بینی ها از سمت اساسی تجلیل روز کودکان می باشد. در چوربینی از جانب تربیت گیرندگان بخچه قهرمان‌های افسانوی به نمایش گذاشته شد. شادی و نشاط کودکان و نورسان را در این روز انتها نبود. کودکان با چهره‌های بولیده، لباس‌های ادانه به بر نموده سرود و ترانه‌خوانی می‌کردند و با لحن شیرین کودکانه شعرخوانی کرده خاطر اشتراکداران این همایش ادانه را بولیده می‌ساختند. نمونه‌ها از محصول دستان پراعجاز مربیه‌ها و تربیت گیرندگان کودکستان‌های شهر به نمایش گذاشته شده. مسئولین و دیگر اشتراکداران چوربینی ادانه از نمایشگاه دیدن کردند. ذکر گردید که کودکان و نورسان آینده سازان وطن، پاسدارنده میراث گرانبهای نیاگان بوده. توجه و دستگیری‌های دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به آنها خیلی زیاد است. رشد تفکر کودکان و نورسان در نهاد آنها تربیت نمودن شخص خودشناس و وطندوست دارای مسئولیت بلند اجتماعی، صاحب دانش و جهانبینی معاصر، قابلیت شناخت روندهای مرکب جهانی امروزه در مرکز فعالیت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان و شهر و ناحیه‌ها قرار داشته در سمت عملی گشتن آن تدبیرهای قطعی اندیشیده می شود. در وضعیت خاطرمان یک قطار کودکان و نورسان غالبان آزمون‌ها از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان و ریاست معارف ولایت ختلان با افتخارنامه و تحفه‌ها قدرشناسی کرده شدند. عبدالرزاق عزیز، عبیدالله قادر، شهر بختر، اخبار. روز بین المللی محافظت کودکان را در باغ مرکزی فرهنگ و فراغتی به نام میر سعید علی حمدانی شهر کلوب با تنتنه تجلیل نمودند. در کشوری از زمان از طرف دولت و حکومت و اهل جامعه به تربیت نسل نورس اهمیت همه‌جانبه داده می شود. این حال در نزد مؤسسه های تعلیمی شهر کلوب 51 مرکز انکشاف کودکان سن تا مکتبی با فراگیری 1057 نفر کودک و 13 مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی فعالیت دارند که در آنها 1599 نفر کودکان سن تا مکتبی به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند و ما رو میباید در سمت تربیت نسل نورس و محافظت کودکان مناسبت رو باز هم جدی‌تر گردانیم، زیرا فردای وطن عزیز و تقدیر آینده ملت از تربیت امروزه نسل نورس وابستگی کلان دارد و آنها را در روحیه سالم خودشناسی و خودآگاهی، صداقت به ارزش‌های دولتداری ملی و مهنت دوستی و آبادکاری تربیت نماییم. رحمت علی نظری، سربان قربان علی، شهر کلوب، اخبار. در نویه میر سعید علی حمدانی برای هرچی بیشتر به تعلیم و تربیت فرا گرفتن کودکان و نورسان و تشکل هنر و استعداد آنها این زمان 5 مؤسسه تا مکتبی، 42 عدد مرکز انکشاف کودک، مرکز دریافت و رشد استعدادها، مرکز تحصیلات ایلوگی نزد شعبه معارف، مکتب بچگانه صنعت و مؤسسه دولتی مکتب ورزشی کودکان و نورسان عمل می‌کند که در این مؤسسه‌های ساحه اجتماعی از جمله کودکستان‌ها 450 نفر، مرکزهای انکشاف کودک 1450 نفر، در مکتب بچگانه صنعت بیش از 250 نفر کودک به تعلیم و در مکتب ورزشی باشد 1409 نفر کودکان نورسان از روی 11 نمود ورزش به مشق و تمرین فرا گرفته شده است. با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی بخشیده بر روز یوم جهانی محافظت کودکان در باغ فرهنگی فراغتی نویه با جلب تربیت گیرندگان مکتب و کودکستان و دستپروران مکتب ورزشی چوربینی دونت دایر گردید. در این تدبیر گوشه نمایشگاه تشکیل و در آن در بخش‌های رسامی، ایجادکاری، هنرآموزی و نمونه هنر و استعداد کودکان نورسان به معرض داشته شد. بخشیده به این سنه از جانب بخش کار با جوانان و ورزش نویه از روی یک چند نمود چوربینی‌های ورزشی راه اندازی گردیده به کودکانی که در بازی‌های ششکی و شامات مقام افتخار نایل گردیدند دیپلم و مدال‌ها تقدیم کرده شد. تاکید شد که برای بهتر شدن شرایط و صیقل دادن استعداد کودکان از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی گروه رسامی و نوازندگی مکتب بچگانه صنعت نزد شعبه فرهنگ نویه با اسباب و لوازمات ضروری تامین گردیده است. در تدبیر جشنی خوانندگان مکتب موسیقی نیز هنر
сарояндагӣ навохтани асбобҳои миллӣ ва барномаи фарҳангӣ омода намудаи хешро пешниҳоди ҳозирин гардониданд. дар ноҳияи фархор низ бо ибтикори мақомоти иҷрои ҳукумияти давлатӣ бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия ба хотири рӯзи умумиҷаҳонии муҳофизати кӯдакон як силсила чорабиниҳои маърифативу фарҳангӣ ва тадбирҳои хайр ҷиҳати дастгирии оилаҳои ниёзманд ва кӯдакони дорои имконияташро маҳдуд амалӣ карда шуд. дар доираи татбиқи сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба ин сана аз тарафи масъулини бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ Вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба 10 тифли навзод ба таври ройгон шаҳодатномаи таваллуд тақдим ва дар парваришгоҳи назди мактабии ноҳия ки дар ин муассисаи иҷтимоӣ кӯдакони оилаҳои ниёзманд ва ятимони кул ба таълиму тарбия фаро гирифта шудааст, таҳти унвони мо насли хушбахти замонем чорабинии дона ташкил карда шуд. тавре зикр гардид, аз ҷониби бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ Вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳия дар баробари сарпарасти муассиса пайваста нисбат ба тарбиятгирандагони парваришгоҳи назди мактабӣ ғамхорӣ зоҳир карда мешавад. дар идома аз ин таваҷҷӯҳ дар ин рӯз барои кӯдакон дар қатори ташкили чорабинии фарҳангӣ хонии дона низ густурда шуд ки ин иқдом боиси хушнудиву рӯбаландии кӯдакону наврасон гардид. дар ноҳияи Шамсии шоҳини вилояти Хаттон низ бо мақсади ба ҳаёти солим ҷалб намудани кӯдакон ва дарёфти истеъдодҳои навраз дар асоси нақша чорабинии 40 рӯзи ҳаёти кӯдакон бахшида ба рӯзи умумиҷаҳонии муҳофизати кӯдакон бо ибтикори мақомоти иҷрои ҳукумияти давлатӣ ва шуъбаи маорифи ноҳия даври ниҳоии озмуни рассоми беҳтарин, сарояндаи беҳтарин, ровии беҳтарин, луғатдони беҳтарин ва навиштани иншои беҳтарин доир гардид ки дар ин тадбир хонандагони лоиқатманди тамоми муассисаҳои таълимӣ фаъолона ширкат варзиданд. тавре таъкид шуд, озмуни мазкур дар давоми 40 рӯз бо ширкати доираи васеъи хонандагони муассисаҳои таълимӣ, тарбиятгирандагони мактаби интернати ҷумҳуриявии Саричашма, муассисаи томактабӣ ва марказҳои инкишофи кӯдак дар 2 марҳила сурат гирифта дар даври ниҳоӣ бошад барои дарёфти мақоми ифтихорӣ беҳтаринҳо байни ҳам сабқат намуданд. тадбирҳои ҷашнӣ бахшида ба рӯзи умумиҷаҳонии муҳофизати кӯдакон бо барномаи фарҳангии истеъдодҳои навраз ва пешниҳоди суруду таронаҳо ба мавзӯи ватан ва ҳаёти кӯдакон бахшидашуда ба таври хотирмон анҷом ёфт. бахшида ба рӯзи байналмилалии муҳофизати кӯдакон дар ноҳияи Хуросон чорабинии муҳташами фарҳангӣ баргузор гардид ки дар он тарбиятгирандагони муассисаҳои томактабӣ ва толибилмони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии ноҳия ва дигар меҳмонону сокинон иштирок намуданд. дар оғози чорабинӣ масъулон ва дигар меҳмонон аз намоишномаи дастовардҳои эҷодию ҳунарӣ ва гӯшаи ихтирокориҳои дастпарварони муассисаҳои таълимию томактабӣ дидан намуданд. тавре зикр гардид, намои пешрафту муваффақиятҳои кӯдакони хушбахти ноҳияи Хуросон аз фазои сулҳу ваҳдати миллӣ ва таваҷҷӯҳу дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти олии кишвар ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ сарчашма мегирад ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар самти тарбияу ташаккули насли ояндаи кишварамон тадбирҳои муҳимро амалӣ намуданд. дар ин рӯз тарбиятгирандагони боғчаҳои кӯдакона ва толибилмону устодони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ бо дастоварду комёбиҳо ва намоиши асарҳои кӯдакона ва дигар дастовизҳои бар рушди пешрафти насли навраз фароҳам намудаи хеш хотири тамошобинонро шод гардониданд. чуноне зикр гардид, дастгирию ғамхориҳои пайваста ҷиҳати таъмини шароити мусоид барои солимгардонию камолоти кӯдакон ва дар роҳияи ватандӯстию арзишҳои муқаддас ба воя расонидани насли ояндаи Тоҷикистон дар меҳвари сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти олии кишвар қарор дорад. тавре зикр гардид, бахшида ба рӯзи байналмилалии муҳофизати кӯдакон дар тамоми муассисаҳои томактабӣ ва марказҳои фарҳангии шаҳраку деҳоти ноҳияи Хуросон чорабиниҳои фарҳангӣ идома дорад ки лаҳзаҳои хотирмони он то дер дар хотири кӯдакон боқӣ хоҳад монд. худойдоди Раҷаб, Искандари Саид барои барномаи ахбор. ғамхорӣ ба кӯдакон, ғамхорӣ ба ояндаи дурахшони давлату миллат. таҳти ҳамин унвон дар ноҳияи дӯстӣ бахшида ба рӯзи байналмилалии муҳофизати кӯдакон чорабинии бошукӯҳи идона баргузор гардид. гуфта шуд ки дар заминаи дастгириву ғамхориҳои давлату ҳукумати кишвар нисбат ба атфол сол аз сол шароитҳои таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимиву томактабӣ беҳтару хубтар гардида истодааст. дар ноҳияи дӯстӣ баробари фаъолияти муассисаҳои таълимӣ, муассисаҳои томактабӣ, ҳамчунин дар назди муассисаҳои таълимӣ марказҳои инкишофи кӯдак амал менамояд ки барои рушди зеҳнии насли навраз нақши муассир мегузорад. дар ноҳияи дӯстӣ баҳри рушди тафаккури кӯдакону наврасон дар ниҳоди онҳо тарбия намудани шахси худшиносу ватандӯст
دارای مسئولیت بلند اجتماعی، صاحب جهانبینی معاصر، قابلیت شناختن روندهای مرکب جهان امروزه در مرکز فعالیت مسئولین قرار داشته در سمت عملی گردیدن آنها تدبیرهای عملی اندیشیده می شود. قابل ذکر است که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و غمخوری‌های بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مسئله تعلیم و تربیت و تشکل شخصیت کودکان، نورسان و جوانان دقت مخصوص ظاهر نموده امکانیت فراهم می آورد که آنها در بهترین مؤسسه های تعلیمی مملکت و خارج از آن تحصیل کنند، تجربه آموزند و صاحب کسب و هنرهای زمانوی شوند. همساله در کشور برابر تعمیر خوشصفت مؤسسه های تعلیمی موجوده، همچنین صدها مؤسسه های تعلیمی و تا مکتبی زمانوی مجهز با واسطه های معاصر تعلیمی بنیاد یافته، زیربنای مادی و تعلیمی مؤسسه های تحصیلات عمومی روز از روز مستحکم گردیده، تامینات آنها با میز و کرسی، اسباب و اشیای تعلیمی و تجهیزات حاضر زمان تکنیکی حل خود را پیدا کرده، برای بهداشت وضع تعلیم و تربیت شرایط های بهتر فراهم آورده می شود. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت به مناسبت روز بین‌المللی حفظ حقوق کودک محفل‌های عیدانه تشکیل گردیده، کودکان در اساس برنامه‌های رنگین فراغتی از غمخواری و مهربانی دائمی برخوردار گردیدند. گزارش همکارانمان آید به تدبیرها بخشیده بر روز بین‌المللی کودکان در ولایت سوخت. امروز باغ فرهنگی و فراغتی نوروزگاه خوجند به عالم افسانه‌ها دنیای رنگین کودکان تبدیل یافت و با نمایش استعداد و تجسم دنیای رنگین کودکان باز هم زیبا گردید. در محفل پرشکوه کودکان پرورشگاه‌ها، مکتب اینترنت‌ها، تربیتگیرندگان مؤسسه‌های تا مکتبی، خوانندگان صنف‌های ابتدایی مکتب‌ها و اعضای محفل‌های تحصیلات لاوگی یکجای با معلمان و مربیان و والدین هنر و استعداد و تخیل بای و رنگین دنیای خویش را پیشنهاد نمودند که تمام گوشه‌های این باغ فرهنگی فراغتی را فرا گرفته بود. رهبریت ولایت سوخت ضمن سخن تبریکاتی خویش بخشیده به روز حفظ حقوق کودک از دستگیری‌های دولت و حکومت و سرور دولت در راه برند برداشتن تعلیم و تربیت کودکان یادآور شده، عرض داشتند که بهر سرابانه پرستاری توانبخشی کودکان یتیم معیوب و آسیب‌پذیر از عائله‌های نیازمند، تامین حقوق آنها به تحصیل، تربیت، سلامتی، تشکل روحی و روانی، ایجادکاری آنها توجه خاصه ظاهر می‌گردد. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت سال روان در موسم استراحتی چهاربینی‌های سالمگردانه در 15 لاگرهای بیرون از شهری، 524 لاگرهای روزانه نزد مکتبی، 81 لاگرهای استراحتی و مهنتی سالمگردانه و مشغولیت‌های مهنتی برای خوانندگان عمل می‌کنند که بیش از 80,000 نفر کودکان فرا گرفته می‌شوند. در این لاگرها 720 نفر کودکان یتیم و بی‌پرستار و بیش از 7600 نفر خوانندگان از عائله‌های کم‌بضاعت و 1420 نفر کودکان لیاقتمند رایگان به استراحتگاه‌ها فرا گرفته می‌شوند. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت با بنیاد کودکستان‌ها، مؤسسه‌های تعلیمی، باغ‌های فرهنگی فراغتی، تشکیل مکان‌های استراحت و بازی کودکان شرایط ضروری فراهم آورده شده، کودکان دوران صاحب استقلالی مملکت از این امکانات‌های مهیا نموده حکومت جمهوری تاجیکستان استفاده کرده دنیای رنگین کودکی و نورسی خویش را خاطرمان می‌گذرانند. در جمع آمد عیدانه در باغ فرهنگی فراغتی نوروزگاه خوجند نمایش محصول استعداد خوانندگان، رسته نمایشی، برنامه‌های تئاتری، گوشه‌های طبیعت زنده برای تماشای کودکان تشکیل کرده شده است و امروز کودکان در یکجایگی با والدین خویش از تماشای نمایشنامه‌ها تأثیرات نو برداشتند. در برنامه فرهنگی کودکان تربیتگیرندگان کودکستان‌ها، مؤسسه‌های تعلیمی ولایت سوخت در شعرها، ترانه و نمایشنامه که سرشار مهر و صداقت به وطن، معلم و مربی و طبیعت تاجیکستان بود، آرزوهای شیرین کودکانه را اهدا داشتند. محمود احمدزاده، دلشاد یوسفی، ولایت سوخت برای برنامه اخبار. امروز در همایش و چهاربینی فرهنگی که در کاخ فرهنگی به نام ابوالقاسم فردوسی شهر سروشن به افتخار روز محافظت کودکان با شرکت مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی، ریاست معارف شهر و بچگان خوشبخت 9 کودکستان شهری دایر گردید. درباره غمخوری‌های پیوسته رهبریت عالی مملکت نسبت کودکان و بچگان با صمیمیت سخن رانده شد. ذکر گردید که کودکان آینده آسوده و آباد هر یک ملت، ثروت بی‌بهای هر یک عائله، جامعه و دولت به شمار می‌روند و آنها بخت و سعادت روزگار هر یک پدر و مادر می‌باشند. زیرا به دنیا آمدن طفل
در هر یک اویله خوشبختی و اقبال نیک می‌آورد و چون زنگوله ادامه حیات صدا می‌دهد. با در نظر داشت اهمیت بزرگ این مسئله، حکومت تاجیکستان از ابتدای دوره استقلالیت دولتی کنونسیون اوید به حفظ حقوق کودک، کنونسیون سازمان جهانی مهنت اوید به برهم دادن شکل‌های وزن مهنت کودکان و دیگر اسناد بین المللی را اعتراف کرده، در این زمینه سندهای دخلدار معیاری حقوقی کشور ما را با مقررات آنها مطابق نموده است. در ادامه کودکان و بچگان خوشبخت 8 کودکستان دولتی و یک شیرخوارگاه خصوصی شهر سراوشان با دستگیری نوازندگان بخش فرهنگ مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر برنامه رنگین به شرف روز محافظت کودکان آماده کردهشان را پیشکش حاضرین گردانیده به تحسین و آفرین ها سزاوار گردیدند. مزبوط بابازاده از شهر سراوشان برای برنامه اخبار. таҷлили рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон дар ҷумҳурии тоҷикистон намунаи волои сиёсати иҷтимоии давлат буда аз натиҷаи тадбирҳои муассир дар самти ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои кӯдакон, таъмини тарбия ва рушду камолоти онҳо аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дарак медиҳад. ин аст ки бо такя ба сиёсати инсонпарваронаи роҳбарияти олии мамлакат дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон бо шукӯҳ таҷлил карда шуд. имрӯз дар боғи маркази шаҳри ваҳдат бахшида ба рӯзи кӯдакон бо иштироки тарбиятгирандагони муассисаҳои томактабии шаҳр чорабинии идонаи фарҳангӣ таҳти унвони кӯдакон ояндаи мо дар сатҳи баланд доиру баргузор гардид. аз намоиши таҳия гардидаи мураббиёни кӯдакистонҳои шаҳри ваҳдат маълум мегардад ки хурдсолон дар кӯдакистон дар баробари хуб тарбия намудан ҳамчунин ба онҳо тибқи барномаи соҳавӣ машғулиятҳои омӯзишии шавқовару ҷолиб доиру баргузор карда мешавад. иттилоъ дода шуд ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ваҳдат дар ҳамкорӣ бо соҳибкорони маҳаллӣ тасмим гирифтанд ки дар оянда барои хурдсолон кӯдакистонҳои наву замонавӣ бунёд намуда барои таълиму тарбия намудани кӯдакон шароитҳои арзандаро фароҳам оваранд. дар чорабинии фарҳангӣ тарбиятгирандагони муассисаҳои томактабии шаҳри ваҳдат дар фазои осоиштагии тоҷикистони соҳибистиқлол бори дигар собит намуданд ки ҳар нафари онҳо зери сарпарастии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ ва гиромӣ доштани арзишҳои миллӣ ба воя мерасанд. маҳмадалӣ абдукарим, аҳмад ғуломзода, ваҳдат ахбор. тантанаҳо ба муносибати рӯзи кӯдакон дар шаҳри ҳисор бо ифтитоҳи бинои баландошонаи замонавӣ оғоз гардид. иншооти муосир дар доираи омодагиҳо ба таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо маркази савдо аз тарафи соҳибкор тӯйчибой одинаев бунёд шудааст. айни замон сохтумони иншооти таъиноташ хизматрасонию истеҳсолӣ дар марказу деҳоти шаҳри ҳисор бо маблағгузории ҳукумати мамлакат, ҷалби сармоя, соҳибкорон ва саҳмгузории аҳолӣ бо маром идома дорад. манзили истиқоматие ки дар рӯзи кӯдакон ифтитоҳ гардид барои 25 оила пешбинӣ шудааст. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор бо ёдоварӣ аз дастгириҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат бунёду ба истифода додани кӯдакистонҳо, муассисаҳои миёнаи таълимӣ, ҷой барои бозии кӯдакон ва дигар иншооти соҳаро барои ба воя расидани насли хештаншиносу донишманд муҳим арзёбӣ карданд. дар ҳамин рӯз ба таври имтиёзнок аввалин оила соҳиби манзили истиқоматӣ шуд. дар идома чорабинии сатҳи баланд ба муносибати рӯзи кӯдакон дар маркази шаҳри ҳисор доир карда шуд. дар саҳни қасри фарҳанг аз ҷониби муассисаҳои таълимӣ томактабию миёнаи умумӣ дастовардҳои наврасон муаррифӣ карда шуд. баргузории чорабиниҳои гуногуни варзишӣ ва озмуни тасвири тоҷикистони соҳибистиқлол барои муаррифии наврасони соҳибистеъдод мусоидат кард. дар ин рӯз ба 128 кӯдак тӯҳфаҳои хотиравӣ ва шаҳодатномаи таваллуд тақдим карда шуд. давоми солҳои охир дар доираи омодагиҳо ба таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёду навсозии кӯдакистонҳо фарогириро ба таълими томактабӣ дар шаҳри ҳисор бештар гардонид. айни замон бошад бо мақсади амалӣ намудани ҳадафҳои ҳукумати мамлакат дар самти ҳарчи бештар фаро гирифтан ба таълими томактабӣ бунёди кӯдакистонҳои замонавӣ ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба нақша гирифта шудааст. барномаи рангини фарҳангӣ аз ҷониби наврасони соҳибистеъдод ва ҳунармандон манзури ҳозирин гардонида шуд. баргузории ҳамин тадбири муҳим барои муаррифии наврасони соҳибистеъдод ва фароҳу хушҳолии онҳо замина гузошт. ҳадаф гузошта шудааст ки дар доираи чунин чорабиниҳо ҳарчи бештар либосҳои миллӣ тарғиб карда шавад. бахшида ба рӯзи кӯдакон ба зиёда аз 1000 нафар наврасон аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор ширинӣ тақдим гардида дар боғи фарҳанги фароғатӣ хизматрасонии дастгоҳҳои аттраксионӣ ба таври ройгон пешниҳод карда шуд.
дар ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид таҷлил гардида бахшида ба ин сана дар саросари мамлакат маҳфилҳои зиёди илмиву фарҳангӣ, барномаҳои консертӣ ва намоишномаҳо, чорабиниҳои варзишӣ доир карда мешаванд. дар ноҳияи шаҳри нав низ бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдак чорабиниҳои гуногуни маърифативу фароғатӣ ва варзишӣ ташкил карда шуд. ба таҳсили томактабӣ ва дигар зинаҳои таҳсилот гирифтани кӯдакон дар сиёсати пешгирифтаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад. дар партави ин сиёсат дар ноҳияи шаҳри нав низ барои дар рӯҳияи хештаншиносию худогоҳӣ тарбия ва ба воя расондани кӯдакон кӯдакистонҳои наву замонавӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии муосир мавҷуд аст ки онҳо ба таҳсили босифат дастрасӣ доранд. дар ҷумҳурӣ ҷиҳати таъмини эҳтиром, риоя ва ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак заминаҳои меъёрии ҳуқуқӣ мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ муҳайё карда шудааст. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак, асосҳои ҳуқуқӣ, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои кӯдак ва кафолатҳои давлатии амалишавии онҳоро муайян намуда, даҳҳо қонунҳои дигар дар соҳаҳои мухталиф танзим менамояд. ба хотири дар сатҳи баланд таҷлил намудани рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдак дар ноҳияи шаҳри нав барномаи рангини консертӣ намоиш дода шуд. дар ноҳияи сангвор низ бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон барномаи фарҳангӣ ташкил карда шуд. баромадкунандагон зикр намуданд ки дар асоси моддаи 34 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон модару кӯдак таҳти ҳимоя ва ғамхории махсуси давлат қарор доранд. имрӯз дар тоҷикистон барои ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон ва дар шароити арзанда ба таҳсил фаро гирифтани онҳо барои дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва худшиносии миллӣ ба воя расондани наврасон барномаҳои зиёди давлатӣ амалӣ карда шуданд. дар ҷамомади тантанавие ки бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон ташкил карда шуд, шумораи зиёди кӯдакон аз кӯдакистонҳо ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи сангвор иштирок доштанд. гуфта шуд ки мақсад аз эълони ин рӯз зиндагии хуш ва ояндаи неки насли наврас мебошад. кӯдакон дар васфи ватан модар шеру тарона қироат карда бо пешниҳоди саҳначаҳои ҳаҷвӣ таваҷҷӯҳи иштирокчиёнро ҷалб сохтанд. дар доираи тантанаҳои рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон дар ноҳияи варзоб ҳамоиши фарҳангиву маърифатӣ доир карда шуд. ба ин муносибат дар қасри фарҳанг ҷамомади тантанавӣ баргузор гардид. баргузор намудани чорабиниҳои сатҳи баланди идона ба ифтихори рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон бозгӯи он аст ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба кӯдакону наврасони зодаи истиқлол ки ояндаи давлат маҳсуб меёбанд таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда баҳри болидароҳӣ аз худ намудани донишҳои муосир ва машғулияти онҳо ба варзиш тадбирҳои наҷиби созандагиро амалӣ менамояд. маврид ба таъкид аст ки дар чорабиниҳои варзиши сатҳи ноҳиявӣ ва ҷумҳуриявӣ варзишгарони ноҳия аз ҳисоби кӯдакону ҷавонон иштирок карда дар 3 моҳи соли ҷорӣ 14 медали тилло, 23 медали нуқра ва 30 медали биринҷӣ ба даст оварданд. дар маҷмӯъ рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон дар ноҳияи варзоб бо баргузории чорабинии рангини фарҳангӣ хубу хотирмон ҷамъбаст гардид. дар тоҷикистон низ рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон тибқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид таҷлил карда мешавад. баҳри таъмини дастрасии кӯдакону наврасон ба таҳсили босифат, ҳифзи тандурустию барқарорсозии саломатӣ ва бо мақсади рушди ҷисмонӣ ва фароғату роҳати онҳо шароити созгорро фароҳам оварда барои дастгирӣ ва ҳавасманднамоии наврасони соҳибҳунару соҳибистеъдод пайваста озмуну фестивал ва мусобиқаву чорабиниҳои фарҳангиву маърифатиро бо иштироки бевоситаи кӯдакон доир менамояд. чунин муассисаҳоро имрӯз барои мо муҳайё кардаанд ва мо дар сатҳи хуб фарзандони худро дар ин ҷо табобат гирифта истодаем бе ягон душворӣ ва мо хеле миннатдор ҳастем ки чунин шароитҳоро барои фарзандони мо муҳайё кардаанд. ба ин муносибат имрӯз дар муассисаи давлатии маркази миллии тавонбахшӣ барои кӯдакони маъюб чорбоғ ноҳияи варзоб, муассисаи давлатии хона интернати беморони рӯҳии ноҳияи ҷабор расули вилояти суғ, марказҳои тавонбахши шаҳрҳои кӯлоб, ноҳияи ёни вилояти хатлон ки сохтори вазораи тандурустӣ ва агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, вазораи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад, чорабинии идона баргузор гардид. қайд карда шуд ки ҳукумати мамлакат ба ҳифзи кӯдакон махсусан ятимон, маъюбон ва таълиму тарбияи онҳо ғамхор
غمخوری اولین درجه ظاهر می‌نماید. جهت به حیات پرارزش و سطح شایسته زندگی تامین نمودن کودکان بی‌پرستار آنها از جانب دولت رایگان به جای زیست، خوراک، سر و لباس، مبلغ‌های پولی، خدمت‌رسانی طبی و اجتماعی تامین کرده می‌شوند. قبول بی‌واسطه قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن عنعنه‌ها و مراسم‌ها که بی‌واسطه صدراه نیکاه خویش تباران شد نیز به مورد است، زیرا اکثریت کودکان معیوبیت داشته که در مرکزهای بود و باش روزانه که طریق فرمایش‌های اجتماعی با اگنتی دولتی حفظ اجتماعی اهالی فعالیت میکنند، اکثریتشان هم آموزش هم تحلیل ها نشان میدهد که البته باعث یکی از عامل اساسی معیوبیت زیادشوی معیوبیت این نیکاه خویش تباران نزدیک بود و این تجربه که ما داریم و سر و کار میگیریم با این کودکان معیوب نشان میدهد که یکی از عامل اساسی زیادشوی کودکان معیوب داشته از آوان کودکی این نیکاه خویش تباران نزدیک بود و هست. همچنین ضمن تهیه و تطبیق برنامه‌های دولتی ترقیات اقتصادی و اجتماعی مملکت پیش از همه منفعت‌های کودکان معیوب، یتیم و بی‌پرستار به نظر گرفته می‌شود. در جمهوری تاجیکستان طبق ماده 34 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان مادر کودک تحت حمایت و غمخوری مخصوص دولتند. دولت برای حفظ کودکان یتیم، معیوب و تعلیم و تربیت آنها غمخوری می‌نماید. احدین نورالله، دلشاد خوشوقت برای برنامه اخبار. بخشیده به روز بین المللی حفظ کودکان در همکاری با مؤسسه‌های دولتی تحصیلات میانه عمومی شهر دوشنبه محفل ناظران نورس برگزار گردید. گزارش در این خصوص. با مقصد پیشگیری از رخ دادن حادثه‌های ناخوش نقلیات و رعایت قاعده‌های حرکت در راه از جانب شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه پیوسته چاره‌بینی‌های فهماندهی در بین اهالی گذرانیده می‌شود. این نوبت بخشیده به روز بین المللی حفظ کودکان در همکاری با مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی پایتخت در گیمنازیای رقم 74 ناحیه فردوسی محفل ناظران نورس برگزار گردید. اطلاع داده شد که کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی در شهر دوشنبه در یک ماه یک مرتبه بعد از درس‌های نظریه دانش خوانندگان را درباره قاعده‌های درست حرکت در راه می‌سنجند. تشکیل و برگزاری مشغولیت‌های نظریوی و عملی در سمت آموزش قاعده‌های حرکت در راه بین خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر دوشنبه نتیجه‌های نظررس را به بار آورده است. این است که دوام نیم سال اخیر در راه‌های اتومبیلگرد حدود پایتخت یگان حادثه‌های آسیب دیدن کودکان نورسان به قید گرفته نشده است. در چاره‌بینی ایدانا به چندی از ناظران نورس که خوانندگان گیمنازیای رقم 74 ناحیه فردوسی شهر دوشنبه میباشند افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی تقدیم گردید. مورد ذکر است که هیئت شخصی بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه در سمت تحکیم قانونیت و اجرای سریبقتی عهده‌داری‌ها از جمله با تنظیم در آوردن حرکت واسطه‌های نقلیات در راه‌های اتومبیلگرد پایتخت و به خطری رانندگان و پیاده‌گردان خصوصا کودکان و نوسان همه روزه فعالیت می‌نمایند. خورشید نجم‌الدین، اهل دین کریم، دوشنبه اخبار. در شهر راغون نیز روز بین المللی حفظ کودکان تجلیل گردید. در این روز کودکان و نورسان و طفلان خوشبخت دیار تجلیل از این عید جهانی را با خوشی و سعادت بلند استقبال نموده در فضای آرامی و ثبات وطن همچون سعادتمندترین نسل دوران شادی و سرور دارند. مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی در شهر راغون در برآمد خود ذکر نمودند که شرایط مساعد مملکت با آن وادار می‌کند که کل جامعه کشور با مسائل تعلیم و تربیت سزاوار نسل نورس با برنامه‌های مخصوصی آموزش و پرورش فرا گرفتن کودکان و نورسان خوش‌لیاقت و با استعداد بی‌طرف نباشند. برای نسل امروز و آینده قبل از همه پدر و مادران باید از تمام امکانات و ذخیره‌های موجوده استفاده نمایند تا که کودکان و نورسان از علم‌های زمانه و پیشرفت و ترقیات با سرعت تکنیکی و تکنولوژی‌های معاصر بی بهره نمانند. در شهر راغون برای فراگیری کودکان با مؤسسه‌های تا مکتبی تدبیرهای ضروری اندیشیده شده. مسئولین جهد و تلاش دارند که برای فراهم آوردن شرایط سازگار در این سمت از تمام امکانات‌ها استفاده کنند.
муассисаи давлатии томактабии парастӯи шаҳри роғун яке аз чунин муассиса дар ҳудуди шаҳр буда сол аз сол шароити будубоши кӯдакону наврасон ва ҳолати тарбияву парвариши онҳо хубтару беҳтар мегардад. муассиса бо назардошти 14 гурӯҳи таълимиву парвариши кӯдакон созмон дода шуда айни замон 32 нафар мутахассисони варзида ба таълиму тарбияи наврасон машғуланд. дар муассиса шароити хубу пешрафтаи парвариши наврасону кӯдакон роҳандозӣ гардида ҳуҷраҳои қабули кӯдакон бозӣ ва ҳуҷраи хоб тозаву озода буда санд ва гирду атрофи муассиса бо гулу бутаҳои ороиши тозаву обод карда шудааст. тадрис ва гузарондани машғулиятҳо бо забонҳои русиву англисӣ ба роҳ монда шуда беҳтарин шароити нигоҳдошту парвариши кӯдакон фароҳам оварда шудааст. барномаи ахборро идома медиҳем. молияи давлатӣ ва идораи он асоси рушди иқтисодии миллӣ ба шумор рафта ҳамеша зери таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шарикони рушд қарор дорад. ин аст ки вобаста ба баҳодиҳии хароҷоти давлатӣ ва ҳисоботдиҳии молиявӣ дар мавзӯи ислоҳоти идоракунии молияи давлатӣ дар Тоҷикистон муаррифии натиҷаҳо аз баҳодиҳии хароҷоти давлатӣ ва ҳисоботдиҳии молиявӣ дар шаҳри Душанбе мизи мудаввар доир гардид. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкороном. санаи 1 июни соли 2022 бо иштироки намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти вазорати идораҳо, шарикони рушд мизи мудаввар дар мавзӯи ислоҳот дар самти идоракунии молияи давлатӣ, рӯнамои натиҷаи баҳогузории хароҷоти давлатӣ ва ҳисоботи молиявӣ баргузор гардид. баҳодиҳии хароҷоти молиявӣ ва ҳисоботи молиявӣ ин худ индекси эътирофшудаи байналмилалӣ буда тавассути он ҳолати амалишавии ислоҳоти идоракунии молияи давлатӣ дар кишварҳои гуногун баҳогузорӣ карда мешавад. бояд қайд кард ки баҳогузории мазкур ҳар 5 сол гузаронида шуда бо мақсади муайян намудани вазъи маҷмӯии татбиқи ислоҳот дар низоми идоракунии молияи давлатӣ гузаронида мешавад. дар доираи чорабинии мазкур рӯнамо оид ба банақшагирии стратегияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи идоракунии молияи давлатӣ ва вазъи кунунии ислоҳот муаррифӣ карда шуд. дар рафти мизи мудаввар натиҷаҳои арзёбӣ аз ҷониби иштироккунандагон мавриди муҳокима қарор дода шуда. шарикони рушд оид ба дастгирии ҷорӣ маълумот пешниҳод намуда омодагии худро ҷиҳати саҳмгузорӣ барои татбиқи ислоҳоти дар давраи миёнамуҳлат ба нақша гирифта шуда дар соҳаи идоракунии молияи давлатӣ баён намуданд. мизи мудаввари мазкур барои таҳким ва густариши ҳамкориҳои байни вазорату идораҳо ва шарикони рушд бо мақсади ҳамоҳангсозии фаъолияти минбаъда ҷиҳати татбиқи сифатнок ва саривақтии стратегияи идоракунии молияи давлатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 имконият фароҳам меорад. корхонаҳои соҳаи коркарди меваю сабзавот дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд соли ҷорӣ аз ҳосили боғдорони ҷумҳурӣ анвои гуногуни консерваи меваю сабзавот истеҳсол менамоянд. гузориши Раздали Раҳмон ва Илёс Бобоҷон. як қатор корхонаҳои соҳа дар вилояти Суғд чун корхонаи муштараки оби Зулол, ҷамъиятҳои Сирдарё ва Субҳи Ватан дар шаҳрҳои Хуҷанду Исфара дар марҳилаи аввали мавсим аз коркарди меваю сабзавоти хоҷагидорону аҳолии шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ва вилояти Хатлон истеҳсоли консервро вусъат додаанд. зеро дар ин минтақаҳои ҷумҳурии меваю сабзавот барвақт расида соҳибкорону корхонаҳои консерви вилояти Суғд дар асоси ҳамкории меваю сабзавот харидорӣ менамоянд. тибқи дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд бо истифодаи имконияту иқтидорҳои корхонаҳои консерви вилоят чорабиниҳои коркард намудани ҳаҷми бештари меваю сабзавот ва афзун намудани истеҳсоли консерви меваю сабзавотро амалӣ менамояд. меваю сабзавоте ки истеҳсол шудааст ба бозори истеъмолӣ дар шакли тару тоза пешниҳод гардида қисми ҳосил содирот карда мешавад ва як қисми наву намуди меваю сабзавот мутобиқ ба коркард аст. дар корхонаҳои коркарди вилояти Суғд аз ҳосили меваю сабзавот афшура, нӯшоба, хушобаҳо, қайла, хамира ва мураббоҳо истеҳсол карда мешаванд. ин тадбир имконият медиҳад ки талафёбии ҳосил пешгирӣ гардида ҳаҷми истеҳсоли консерви меваю сабзавот барои таъмини бозори дохилӣ зиёд карда шавад. ҳамзамон консерви меваю сабзавот захира гардида маҳсулоти содиротӣ маҳсуб меёбад. корхонаи Субҳи Ватани шаҳри Исфара содироти консерви меваю сабзавотро бо тамғаи ширин, истеҳсоли Тоҷикистон ва анвои меваю сабзавоти хушкконидаро дар шаклу намуди ҷолиб ба кишварҳои хориҷӣ дур зиёд мекунад. дар 5 моҳи соли 2022 зиёда аз 110 тонна хушкмева ва зиёда аз 130 тонна консерва содирот намудем. нияти то 500-600 тонна
صادراتро расондани дорем. дар хати технологии субҳи ватан коркарди мева, олую, зардолуи истеҳсоли хоҷигиҳои ноҳияи шаҳри Тус ҷараён гирифта ба коркарди аввалин ҳосили зардолуи исфара оғоз бахшида шуд. дар корхонаи субҳи ватан мутобиқ ба талаботи бозори дохилӣ ва хориҷӣ истеҳсоли анвои нави консерви меваю сабзавот аз ҷумла омехтаи нӯшобаю хушоба ва мураббоҳо аз олую олуча, себу тут, шоҳтути заминӣ, марҷумак ба роҳ монда мешавад. корхона бо хариду коркарди меваи малина аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба истеҳсоли нӯшобаю хушоба шурӯъ намуданд. ҳаҷми асосии меваю сабзавоти хоҷагидорони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар корхонаи муштараки оби Зулол коркар карда мешавад. корхона бо таъсиси намояндагӣ аз вилояти Хатлон мева харидорӣ менамояд. ҳоло ҳаҷми асосии мева аз хоҷагиҳои деҳқонии Вазир, Сайф, Шамси Расули ноҳияҳои Вахшу Кӯшониён ва шаҳри Леваканд ворид карда шуданд. пешбинӣ гардидааст ки дар мавсим зиёда аз 300 тонна олу коркард ва қабули анвои дигари мева зардолу, шафтолу, минбат, себу, ноку, биҳӣ афзун карда шавад. ҷамъияти савомии пӯшидаи оби Зулол қабули меваҳои тару тозаи ҷумҳуриямонро оғоз кард. меваҳо айни замон аз ноҳияҳои тобеи марказ Бохтар ва шаҳру навоҳии вилояти Суғд дастрас карда шуда истоданд. мо имкон дорем дар як рӯз аз 50 то 60 тонна меваю сабзавотро қабул кунем ва коркард кунем. коргоҳи консерви корхона бо хати технологияи муосири қабулу коркарди меваю сабзавот тамғаи GBT бо иқтидори коркарди то 8 тонна дар як соат имкон дорад ҳаҷми калони меваю сабзавотро коркард, хамира истеҳсол ва захира намояд. хамираи меваю сабзавот маҳсулоти нимтайёр буда дар корхонаи оби Зулол ва дигар корхонаҳои коркард давомисол аз он афшура истеҳсол карда мешавад. ин имкон медиҳад ки мутобиқ ба талаботи бозор консерви меваю сабзавот истеҳсол карда баъди мавсими меваю сабзавот низ истеҳсолот фаъолият намояд. дар корхонаи оби Зулол коргоҳи истеҳсоли ғизои кӯдакон аз меваю сабзавот фаъолият мекунад ки аз хамира маҳсулоти табиии тару тоза ғизои кӯдакона истеҳсол карда мешавад. қаблан ғизои кӯдакон аз меваю сабзавот пурра аз хориҷи кишвар ворид карда мешуд. бо ҷорӣ гардидани ин технология ва истеҳсоли ғизои кӯдакон аз коркарди меваю сабзавот воридӣ ин маҳсулот коҳиш меёбад. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сирдарёи шаҳри Хуҷанд низ коргоҳи истеҳсоли ғизои кӯдакон аз коркарди меваю сабзавоти тару тоза дар технологияи пешрафта ба роҳ монда шудааст. дар корхона беш аз 10 намуди афшураю нӯшобаҳо дар зарфҳои тетрапаки ҳаҷмашон хурд истеҳсол мегардад. барои истеҳсоли маҳсулот мутобиқи талабот хамираи меваю сабзавоти табиӣ ҳамчун маҳсулоти нимтайёр истифода мегардад. дар натиҷаи ҳамкорӣ бо ширкати Анори шаҳри Норак аз коркарди анор хамираи анор захира гардидааст ки то имрӯз аз ин маҳсулоти нимтайёрии ҳосили соли гузашта афшураи анор истеҳсол карда мешавад. дар корхона дар хатҳои технологии коркарди меваю сабзавот рехтану банду басти маҳсулот ба зарфҳои шишагӣ, се хати технологии банду басти маҳсулот ба зарфҳои тетрапак ва бо кордонию маҳорати муассисону мутахассисон маҳсулоти дорои сифату стандарт ва рақобатпазир истеҳсол карда мешавад. дар корхонаи Сирдарё муттасил таркиби табиии маҳсулот санҷида тамғаҳои молӣ ва банду басти хоса ҷорӣ мегардад. истеҳсоли афшура дар зарфҳои нави ҷолиб аз навигариҳои навбатист. аз меваҳои ҳосили соли ҷории хоҷагидорони ҷумҳурӣ афшураҳои хушсифат истеҳсол шуда истодааст. ширкати Сирдарёи шаҳри Хуҷанд аз оғози мавсими коркард меваҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлонро қабул намуда ба коркарди зардолуи хоҷагиҳои шаҳрҳои Исфарӯ, Конибодом, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдати вилояти Суғд шурӯъ намуданд. амисол аз аввали мавсим мо якум зардолуи Хатлон харидорӣ кардем. ҳамчунин мо овардани зардолуро аз шаҳри Исфара, боғи миллӣ, шаҳри Конибодом равон дода истодаем. дар расои минбаъда аз ҳама хоҷагиҳо зардолуро қабул карда то ҳаҷми истеҳсоло то 300 тонна барорем. дар давраҳои минбаъда коркарди меваи шафтолу ва сабзавот вусъат бахшида мешавад. муассисону мутахассисони корхона самти нави фаъолиятро ба роҳ мемонанд. ин коркарду банду басти хӯрокаи омехтаи моҳӣ мебошад. алҳол қисми ашёи хом ворид ва хати технологӣ насб карда мешавад. омехтаи хӯроки моҳӣ маҳсулоти ивазкунандаи воридот буда саҳми навбатӣ ба рушди саноат мебошад. Равзани Раҳмон, Илёс Бобоҷон, вилояти Суғд, барои барномаи Ахбор. дар таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ, бунёди гармхонаҳо ва истифодаи самараноки онҳо дар хоҷагиҳои деҳқониву инфиродӣ нақши муассир дорад. дар шаҳри Кӯлоб ба бунёди гармхонаҳо ва парвариши сабзавоту мутаммеваҳо ҳавасмандӣ зоҳир карда мешавад. гузориш аз шаҳри Кӯлоб.
موافق دورنمای ترکیب کشتی زراعت‌های کشاورزی از جانب خواجگی‌های کشاورزی شهر کلوب باید در میدان 7350 گکتار زمین کشتی اساسی زراعت‌ها براه مانده شود تا از حساب استحصال محصولات خودی اهالی شهر با مواد غذایی تامین باشند. طبق دورنمای ترکیب کشتی زراعت‌های کشاورزی تا امروز در میدان 6790 گکتار کشتی زراعت‌های کشاورزی گذراندند که 90% نقشه را تشکیل می‌دهد. غله‌دانگی در میدان 10922 گکتار، سبزیجات در میدان 898 گکتار از جمله پیاز 280 گکتار، سبزی 80 گکتار، کرم 63 گکتار، بودرینگ 150 گکتار، پامیدور 260 گکتار و دیگر سبزیجات‌ها باشد در میدان 50 گکتار کشت گذرانده شده است که برای تامین نمودن امنیت غذایی و فراوانی بازار استعمالی مساعدت می‌نماید. با استفاده از امکان سهامداران خواجگی‌های دهقانی تلاش می‌نمایند که از حساب عاقلانه استفاده نمودن هر قطعه زمینی در اختیار داشته و رعایت درست اگرتکنیکای پرورش حاصل دلخواه به دست دارند. تمام فصل سال گرمخانه‌های مجموعه کشاورزی و صنعتی شهر کلوب از حاصل فراوانند. با مقصد گرفتن منفعت بیشتری اقتصادی و تأمین اهالی با سبزیجات تر و تازه کشاورزان تلاش دارند که در آینده‌های نزدیک میدان گرمخانه‌ها را به 4 گکتار رسانند. از راه‌های معاصر پرورش زراعت استفاده کرده در مجموعه کشاورزی و صنعتی کلوب میدان گرمخانه‌های دائم عمل کننده وسیع می‌گردند. یکی از سمت‌های افزایش‌ناک امروزه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان این تامین امنیت غذایی و مخصوصا در فصل‌های تیرماه و زمستان تامین اهالی با سبزیجات و میوه‌جات میباشد که در دایره این برنامه‌های دولتی و سپارش‌های به واسطه پیشوای معظم ملت دوره به دوره از طرف مقامات اجرایی کنترل شهر کلوب برنامه‌های علاهده طرحریزی شده با قرارهای علاهده خواجگی و تشکیلات‌های علاهده موظف گردیدند. در دایره این چاره‌بینی‌ها در زمینه کوپراتیو استحصال تجارتی سید علی حمدانی شهر تأسیس گرمخانه‌های دائم کننده با اصول اینواسیونی تأسیس داده شده است که در میدان زیاده از 1 گکتار حاصل دومی سبزیجات از جمله پمیدور پخته رسیده ایستاده است. از 1 گکتار زمین گرمخانه دوامی سال خواجگیداران 3 مراتبه سبزیجاتی تر و تازه به دست آورده تا جمع‌آوری پمیدور و بودرینگ از میدان کشاد فایده بیشتر می‌بینند، زیرا به قول سرکشاورز خواجگی تا امروز این نوع محصولات را از 18 تا 10 سامانی پیشنهاد خریدار نموده و از حساب فایده می‌توانند دوامی سال با این راه استحصال محصولات را افزونتر نمایند. در حدود شهر کلوب که زیاده از 1 گکتار زمین گرمخانه‌های دائم کننده و زیاده از 3 گکتار و 15 سوتیق گرمخانه‌های موسمی فعالیت دارد، همه ساله برای گرفتن 3-4 حاصل سبزیجات موسمی با محصولات تر و تازه تامین نمودن اهالی شهر و دهات کلوب و دیگر احتیاجمندان کار فعالیت خود را براه مانده است. از یک جانب وسیع گردیدن میدان گرمخانه‌های دائم عمل کننده و موسمی اگر به فراوانی سبزیجات تر و تازه مساعدت کند، از جانب دیگر خواجگیداران از این حساب منفعت بیشتر به دست می‌آورند. حفظ و تازگی منبع‌های آب دریا، سای و نهرها و چشمه‌ها وظیفه مقدس هر نفر است. با درک این رسالت حفظ و تازگی آب در چاره‌بینی عمومی تازه نمودن ساحل و مجرای دریای سیر در ولایت سوق در برابر کارمندان حفظ محیط زیست ساکنان سرشمار نیز اشتراک نمودند. گزارش همکاران ما در این خصوص. جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی به صفت تشبسکار و پیشرفت فعال حل مسائل جهانی وابسته به حفظ و استفاده عاقلانه ذخیره‌های آب اعتراف گردیده است. تشبس‌های سطح جهانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مجموعه مسائل گلوبالی سیاره را وابسته به استفاده ذخیره‌های آب فرا گرفته حالا در جهان 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 عمل می‌کند. این 10 ساله به حل مسائل مربوط به آب همگان را وادار می‌سازد
که به حفظ و استفاده عاقلانه نعمت طبیعت با فرهنگ بلند با کمال مسئولیت مناسبت نمایند. اکسیا چاره‌بینی‌های ریاست حفظ محیط زیست ولایت سوخت که یک جایه با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی محلی، اداره و مؤسسه و با جلب اهل جامعه برگزار کرده می‌شوند، به حفظ و تازه نگه داشتن منبع‌های آب، ساحل‌ها، حدود محل نگرانده شدند. در ولایت سوخت چشمه‌ها، نهرها، سایه‌ها، کل و دریاها منبع‌های کلان آب بوده. در حدود هر یک شهر و ناحیه این سرچشمه‌های آب موجودند. حفظ و تازه نگه داشتن منبع‌های آب در برابر اداره و مؤسسه‌های مربوطه وظیفه و قرض شهروندی ساکنان است، زیرا این ثروت بی‌بهای ملی عامل و سرچشمه زیبایی طبیعت، فراوانی مواد غذایی و تامین اهالی با آب تازه نوشاکی میباشند. با درک این در عکس چاره‌بینی نوبتی تازگی ساحل در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت نمایندگان سرشماری کسب و کار گوناگون شرکت ورزیدند. در چاره‌بینی تازگی ساحل سردریا در شهر خوجند کارمندان تشکیلات و مؤسسه، کارمندان و دانشجویان مؤسسه‌های عالی و میانه کسبی خصوصا جوانان و ورزشکاران در آباد و تازه نگه داشتن موضع‌های استراحتی ورزشی سالمگردانی سهم گذاشتند. در خود همین موضع زیاده از 300 نفر دانشجویان و شهروندان اشتراک نموده ایستادند و این اقدام در همه موضع‌های شهر خوجند و ساحل دایره سیر گذرانده شده ایستاده است. مقصد این بهتر نمودن حفظ محیط زیست و تازه نگاه داشتن منابع آبی از هر گونه پرتوها میباشد. بنا به اطلاع مسئولین ریاست جوانان و ورزش ولایت سوخت، سرریاست حفظ محیط زیست ولایت سوخت در چاره‌بینی تازگی ساحل در همه 18 شهر و ناحیه ولایت نمایندگان جوانان شرکت فعال گرفتند. یادآور باید شد که دریای سیر در حدود شهر خوجند به مسافه 8 کیلومتر طول کشیده 15 عدد آبپرتو موجود است و در حدود هر یک کمیته محله عکس تازگی ساحل با تشبث سرریاست حفظ محیط زیست ولایت راه اندازی گردید. در یک موضع ساحل دریا که مکان استراحت و فراغت و شغل و بازی است، قطعه‌های معاصر پرتو گذاشته شده. تازه نگه داشتن ساحل دریا از هر نفر مسئولیت را تقاضا می‌کند. یکی از راه‌های مفید برای رشد ساحه باغداری و استحصال محصولات با صفت گذرانیدن پیوند سبز میباشد. این شب و روز برای گذرانیدن پیوند سبز درختان و تأمین نشو و نمای خوب نهالان میوه‌دهنده بهترین امکانیت به حساب می‌رود. پنجرانی خوب، پیدا شدن نوده‌های حاصل دهنده در سال آینده، تامین نشوونمای بهتری درخت و استحصال شدن میوه با صفت و زیبا با گذراندن برش سبز درختان در مهلت پیش بینی شده مربوط دانسته می شود. گذراندن برش سبز درختان از سنه 20 می تا 20 ایون توصیه داده می شود. مقصد اساسی گذراندن برش سبز درختان چی است؟ یعنی کوتاه کردن نوده‌های همین جاری که همین سال سبزیده هستند، یعنی سرچین کردن آنها رو که در حالت سرچین کردن قوه درخت به سبزیش دوام نمیکند، به سبزیش درخت روان کردن نمیشد و آنها برای پیدا شدن موجهای حاصل دهنده، نوده‌های حاصل دهنده و ذخیره نمودن ماده‌های غذایی در نوده‌هایی که آینده حاصل دهند امکانات پیدا میشد. دوم مقصد اساسی برش سبز در آن است که بغیر از نوده‌های همین سال جاری بوده با توقع کردن نوده‌ها است. یعنی برای توقع کردن نوده‌های درختان میوه‌دهنده که زیچ هستند آنها رو توقع کرده می شود. نوده‌ها رو از خود بیخید نوده تازه کرده می شود که آنها یعنی برای تامین کردن روشنایی، هوارسی درخت، یعنی برابر وزنی درخت تناسب موازنیت درخت رو تنظیم در آوردن ضرور می باشد. همه این چاره‌بینی‌های اگراتینی که با آن روان کرده شده است که ما همین حاصل این سال یعنی با صفت شود و برای سال آینده حاصل آینده ما زمینه گذاریم. یعنی اگر در حالت کوتاه کردن نوده‌های سبز یا که نوده‌های جاری سرچین کردن قوی درخت برای پیدا شدن موجهای حاصل دهنده در ماه ایول آگوست به وجود می‌آید که آنها برای سال آینده گل کردن و حاصل خوب تامین کردن شرایط فراهم آورده می‌شود. کارهای عملی آموزگاران و دانشجویان دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور در خواجگی‌های دهقانی مملکت گذرانیده می‌شود. این تدبیر در دایره تقویت رابطه علم با استحصالات صورت گرفته امکان می‌دهد که علم و استحصالات تجربه آموزنده یکدیگر را برای رشد ساحه باغداری استفاده نمایند. در حالت اگر ما سرچین کنونیم نودهای جوان را کوتاه کنونیم یا که آنها را علاقه برش سبز گذرانیم توقع کنونیم علاقه برش بیهوده که در فصل زمستان گذرانده میشد بهره داده میشد. یعنی درخت میتواند در یک سال به جای یک نوده که 2-3 متر میساب زد یا که 1-1.5 متر میساب زد علاقه 3-4 نوده پهلوگی پیدا میشد. یعنی در اونجا درخت ما مجبور میکنیم که هم شکل دارد
هم به حاصل تیز به حاصل درآمدن روانه کنیم. یعنی همین این امکان میدهد که درختان میوه دهنده و در با حاصل خوب یعنی فرا گرفته شوند و صفت میوه آنها خوب گردد. امروز در خواجگی باغپروری سامان جان دانشگاه اگراری تایسون هم در تجربه آموزی تعلیمی گذاشته شدن، هم تجربه آموزی استحصالی گذرانده شدن که آنها رو ما در این مسئله درس های عملی گذرانده نشان دادیم و آنها علاوه خودشان مستقلانه این کار رو در باغ‌های حاصل دهنده گذرانده شدن و در هم باغ‌های جوان هم گذرانده شدن. یعنی علاوه هم دانشجو هم کارگران همین خواجگی علاوه در این چیز برخوردار هستند. در صورت خوب انجام دادن این چرابینی برای به شکل دراری نهالان در فصل زمستان و اوایل بهار ضرورت نمیماند. در تاجیکستان تحکیم رابطه علم با خواجگیداران و پیوسته در جریان استحصالات بودند با وسیع شوی میدان باغ، افزایش استحصال میوه و وسیع گشتن امکانیت‌های صادراتی مساعدت نمود. امروز هدف دانشجویان، نمایندگان علم و خواجگیداران به آن روانه کرده شده است که دستاوردهای علمی را هرچه بیشتر در استحصالات جاری کرده، افزایش تولید میوه را در زمینه تجربه علمی و عملی نمونوی تامین کنند. از جانب شرکت هواپیمایی سومون ایر خطسیر نو دوشنبه میونخن دوشنبه تشکیل کرده شد. پروازها به شهر میونخن جمهوری فدرالی آلمان شروع از سنه 6 ایون هر هفته روزهای دوشنبه انجام داده می شود. وقتی پرواز از دوشنبه ساعت 6 و از میونخن ساعت 11:03 به وقت محلی می باشد. خواهشمندان چیپته ها را می توانند از سامانه شرکت www.somonair.com و یا خزینه های چیپته فروشی دسترس نمایند. тамошобинони азизу арҷуманд ин буд барномаи иттилооти ахбор. خیر سلامت باشید.